Amixeweta na ku va hi mi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Gaza ku lava munhu a tiyile, ku lava munhu a fetshiriti, ku lava munhu a kota ku yimela timhaka ta yena. Eka siku ra namuntlha hi lava ku ya chukachuka minkandziyiso yimbirhi. Nkandziyiso wo sungula i nkandziyiso wa Rhangani the producer, kasi nkandziyiso wumbirhi i nkandziyiso wa munhu khale ka nsati wa Rhangani the producer. Nkandziyiso wa Rhangani the producer va wu endli hi siku ra 20 ra Mhawuri lembe ra 2022, laha a va hi basisela ta ku hambana ka vona na khale ka nsati wa vona, kumbe ta ku dlaya vukati exikarhi ka vona na khale ka nsati wa vona. Laha va nga hlamusela leswaku ri xivangelonkulu lexi nga endla leswaku ri va dlaya vukati lebyiyani i ku va va lava ku kuma ntsako wa moya, i ku va va rhangisa ntsako wa vona emahlweni. Va tlhela va koxa leswaku ri khale ka nsati wa vona munhu u fanekele a cinca username eka xiyenge xa yena xa mabulu xa Facebook, laha a ti vitanaka Nkatarangi, hikuva yena na vona a va ha ri na vuxaka. Hina va Dilolostro YouTube channel hi kombela ku va hi nga teki tlhelo kumbe ku voyamela eka tlhelo ro karhi. Hi mi andlalela timhaka letiwani hi yimi exikarhi, hi nga tikombi leswaku ri hi voyamela eka tlhelo rihi. Mi ku tivaka eka Gaza hi siku leri tlhandlamaka siku ra 21 ra Mhawuri lembe ra 2022, munhu wa munhu na yena u endli nkandziyiso ku ta hlamula nkandziyiso lowuya wa Rhangani the producer, laha a ri eXilumani Hotel naswona a ha binye mathawula. A swi tiva leswaku swi nga va swi karhi swi vula yini, laha a nga hlamusela leswaku ri yena u ti teka tani hi Winnie Madikizela Mandela the second, kumbe Winnie Madikizela Mandela wa vumbirhi, hikuva a vula leswaku ri yena a nge cinci ku ti vitana Nkatarangi. Ku mi tlheriselanyana ndzhaku ka ntsongo hi ta tsundzuka khale ka president ya laha Afrika-Dzonga nkulukumba Nelson Mandela, loko va ha ku vuya ekhotsweni a swi teka nkarhi wo leha va dlaya vukati na khale ka nsati wa vona Winnie Madikizela. Kambe Winnie Madikizela u yi emahlweni xivongo xa ka Mandela a ha xi tirhisa, laha a ti vitana leswaku hi yena Winnie Madikizela Mandela. U ali a karhi a jolomba xivongo lexiya xa ka Mandela hi ku tiva leswaku ri xivongo lexiya xi na ntikelo naswona xi ta n'wi vuyerisa. Munhu wa munhu u koxa leswaku Rhangani the producer loko va fane va ta evanhwini va ta vula leswaku ri vona va dlaye vukati, a swi ri kahle leswaku ri va ta na vumbhoni bya ku kombisa leswaku ri vona va dlaye vukati. Se hi nga vula leswaku ri munhu wa munhu u ringeta ku vula leswaku ri ku va swi va na ntikelo leswi va swi vulavulaka Rhangani the producer a va humese vumbhoni bya ku tiyisisa marito lama va ma vulaka. Eka nkandziyiso wa munhu laha a ri ehotela ya ka Xilumani naswona ka ha ri mixo a ha binye na mathawula, hi nga vula leswaku ri yi vi na nkundzumulo lowukulukumba naswona yi vulavula timhaka to tala. Hi kombela ku va hi tsema kwala hi nge se paluxa swo tala. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi vaka na yona laha ka channel leyiwani. Ku endlela leswaku mi nga saleli ndzhaku nkarhi lowu taka loko hi va na minongonoko, tlhela ni mi tshikelela na xitilokwana laha ka Dilolostro YouTube channel. Hi le xigodini.